handaki thoiba akoigi violence conflict sigi manungda akoina yamna laibak thiba nungaitaba adumba thamoi sokningai oiba thautok kya ma thenagre mamangda 2023 gi May gi tang ahum dagi horakpa adumba violence sigi manungda maman yamaba adugumba phiji gi mani kya akoi chatkhre yum kya akoi mai chakre tangoi takhre duga akoi gi nupi kya akoi gi awa maisa kamsung tengtha khol akoi khunai sida nillaga leikre tongan tongan ba makhal gi tahai daba uhai daba khunai ma da yengba yamna wa ba nungai daba adumba akoi situation kya akoi gi manipur khunai na ukhre masi yamna sangmalle yamna henman gre haidana masi yamna nungai daba thamoi da akiba aduga maisa akoi gi tungi future karai da no haina akoi na kagauna na yamna thamoi shokna leiringai gi manung sida nauhauna na handak akoi mioi taruk phabse masi akoi masigi matang sida ti akoi tangai phatana akoi cookie gi isin naw sing mar gi isin naw sing na they are also human being makoi cold blooded tadi apik pa angang sing du phawbati tawroida makoi su makoi gi yumda masa lehori bani makoi gi yumda nupi lehori bani makoi gi mama lehori bani moi human being ni moi yam civilized oina Manipur government natraga India government makoi gi apamba khara thamaga madugi wafamsi hairakadra aduga makoi yamna fazana dil torokadra yamna lebak macha tana dil torokadra haina khoina asa tawruyebo mamangda akoi mioi ani khak maitai gi na ani khak akoi sekmai make somdagi toroga kangpopi side domda lansalui haina tawbagi matangda tawbudu akhoisu pangan khunai gi maikai dagi haijaba tare madu akhoi appeal tawjaki mase kanagi akhoi tampakta laiminarabani akhoi ga naknaba akhoi ga punminabani haida maitai gi favor tawbagi wanati kuki gi against ki wanate amagi wanate to cold blooded tadumba mioi sing do hatpa phawbudi tawbigano mayok na balan phamda khuthokna rabani na soina ngamna ba sina ba kon aba adu phawbada thamoi soibani cold blooded tadi akhoi kana su akhoi gi lanai oiba keno natte mioi bagi value mioi bagi humanity mioi bagi sympathy madu maintain to you being as a human akhoi civilization sigi human na moina akhoi human being moina akhoi si phawdi tonaroi sida malem gi oina su covenant lei malem gi law lei women and crime gi natraga akhoi prisoner of war natraga hostage gi mai law myamam leiri ba innocent people singi law myam leiri ba si phawdi tonaroi sida haina haijabada yam phajana akhoi moi ga pam ba demand khar dil tawba khot ba tongan bani 30 second tak log jage hojik breaking news sama lae hojik manipur ge hojik chief secretary government of manipur Dr. Binit Joshina thokpo order 16 November 2024 hojik thokpo order magi matung ina temporary suspension of internet mobile data amasung broadband connection si hojik pung manga ga mina tara manga dagi hojik internet si thingi bagi situation ama lei aduna ekoi na hojik tv gi oina di mayam adu makhata na yingba yagani to budu ekoi internet si kari uma disturbance ama lakpo yabagi oithokpa hojik lei aduna ngasi gi youtube amasung facebook ki streaming da yingbi ri mayam na haibadare hojik ekoi gi masi gi khudong sa basi 515 swai dagi internet suspension lakpa yabagi oithokpa lei hojik maram de masi chief secretary ne thokpo order magi matung ina temporary suspension ji numit nini gi oina ngasi dagi ngasi gi pung manga ga mina tara manga dagi chatna gani habani hojik pung manga ga mina tara ga humdoi phawpa chatle next 2 minutes si makata na streaming ji yabra habet ying minaji aduga ekoi tv channel gi kuthang da mctv natragan elite cable gi kuthang da yeng ta video mayam gi oina di madu disturbance amte lai roi madu thamjage ankal makata bi ada sigi situation sida handaki si akhoi yamna lebak macha tana khitang samjan jage lebak macha tana cookie si naw sing sina mari si naw sing sina du initiative to lokat pirakane na khoi asa torami ado akhoi so appeal tawjaki akhoi yamna fajana humanity ground da thadopio na toimjong miyam gi appeal do tabi ba natraga khana nei nabi ba madu
ꯈꯟꯊꯕ ꯁꯤꯚꯤꯂꯥꯏꯖ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯗꯨ ꯈꯟꯊꯕꯤꯕꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯑꯄꯤꯛꯄ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯗꯨꯗꯒ ꯌꯣꯛꯈꯣꯛꯅꯒ ꯊꯣꯝꯃꯒ ꯆꯩꯅꯒ ꯊꯣꯝꯃꯒ ꯍꯥꯠꯄꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯇꯝꯊꯤꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯃꯤ ꯍꯥꯠꯄꯤ ꯄꯨꯟ ꯇꯧꯔꯛꯄꯁꯤ ꯐꯥꯎꯗꯤ we never expected adu phawbadi cold blooded oiba murder sumaina yamna sathiba angang singdo nupi singdo da numba ek phawbadi hariba kangbu sina torkani habsa koi thajate hoi pena da bagi mayok na bada kari da khut thokna bada sina ba khona batuna tongan ba amane ba sumaina fara kanda pigi ba chahi nipan ta ngari ba angang duna mak maitai ni sima san khangjaram go tro chahi ani makhai khakta ngari ba angang duna tha ni pan ta ngari ba angang duna masa phong maitai ni khangam kiroye ba adum ba angang sing duna khut thaba ngam bagi mentality su karam ba makhal ki sha makhal no sini khona haini gi si saing heng jaba mi gi lamcha chasat ne sabuk nabuk gai je moi sini sabuk nabuk ki wakhal ne sidi sidi chumna ge maitai sing da toba crime nati maitai nupi da toba crime nati maitai angang da toba crime nati crime against the civilization ne crime against civilization ne malem si da leriba adugomba aina akhoi nupi sing che masi kramaina protect tog da ge nupi sing da krama mieng geng da ge habse masi international covenant pass tog da tham grabane mi chatnarol na malem si da leriba adugomba aina 1959 da akhoi angang sing da akhoi kramba adugomba chanaron akhoi na maintain tog da ge habse code of magi ethics sama angang sing da chanaga da chanaroi da adu ethics to tham grabane she will understand to roye duga akhoi lepak ning ga dori mi akhoi lepak siam ga enough is enough manipur se na hoi khakta lei balate mayam puna mag lei mi nani ni yengin yeng bane khoi so we can say anything we have the guts manipur se na hoi khakta i mapu nate pangang me yabra haining ngai aba khoi thamoi dage panok to yabra haining ngai aba khoi thamoi dage sumaina angang sing daga sumaina tobusidi macha lei tabro asama sagi hinung da macha lei tabro henandra haibani da sidi community ge across the community line kuki ina feka maitai gi natraga naga gi pangan gi tokse being as a manipuri malem gi mamang di ikai ba phore akhoi ichai chu sing mapan da leriba delhi da natraga mumbai da natraga tongan ma balem gi mafam da leriba ichai chu sing gina nakhoi karai dei no hanga ko da manipur da gi ne na khumning nam go dro manipur da gi ne na khumbo ma madam da nakhoi di khun kharaba gi lepak ne lawless oi ba du ma lepak ne human civilization yaw da ba code of human civilization leitaba ethics of human civilization leitaba adumba kalup tu dagi lakpa ni hariba musing chiga phamin naruno chamin naruno makoi sabuk nabuk ni any time da bhataba thok tor kane na macha masu singda manipuri singa tin naruno sabdaruno haire huji chi hanmandra haibani da sidi swai di sigi tangkak si yorok padadi akhoi tomina phambai matam natti akhoi gi miyam che across the community line akhoi phajana masigi wakhalon se da akhoi tumina phambai matam nate mass uprising tar kar lai crime against the humanity crime against the women severe crime against the central severe crime against the barbarism severe crime against the women and children barbaric crime against the women and children masigi kanosida akhoi solidarity and the unity movement nama across the community line akhoi gi lamdam se kanana ba civilization kanana ba humanity kanana ba akhoi mahoksa dagi puwari dagi leijara pa akhoi gi adumba irei pak iramdam si masigi apun ba saktam ngam na ba kana gumba kharana magi apam political demand to bro to phom thok ma phom da phajana to wo lady manipur ki miyam na tor naga gi boy gi apam ba demand tori na 1997 dagi central government demand tori wari sanari ba cha khoi ma sen da genocide tong na ba mathau da bra haibani da shaung ba gi sudden provocation da khut thane ki ba adagi kham ba ngam na hok da ba dagi madu akhoi gi kano da akhoi gi
line border lanthok la khiba adu na tongan ba amane ba adu kol petak ba taga sumaina apikpa angang natraga nupi hat kani haiba ama lakko taragadi akhoi miyam se tumina thammaga leibagi matam natra ba se central government na akhoi da sanai ba lila se kari no aiba se masi dakhai ba sengdri boba akhoi let's wake up akhoi miyam se hogat petar ka lai this is the right time to wake up अखोई फ्यूचर कन छे तारकदी अखोई अदुमा मणिपुर खुनाई कलौ छे तारकदी नसी अखोई फमग लैबगी मतम नते अखोई हौगटप मथौ ताई सेंटर ना अखोई द सानरिबा मचिन अनि लोंगबा अदुमा थोक थोंगसिंग छे मसी चपचाना अखोई परा तंबिल ना माय ओनसन बचंगे लमदम से लरिबा पॉलिटिकल लीडर्स सोशल वर्कर्स अदगे लमदम से लरिबा सीएसओस लमदम से लरिबा अदुमा एकेडमिशियंस लमदम से लरिबा ब्यूरोक्रेट्स लरिबा वुमेन aduga ton ba civic body sing akhoi let's unite together across the ideological chauvinism across the organizational chauvinism across the ethnical chauvinism being as a manipuri akhoi unite wise leiriba akhoi punamak se lepak sigi unity of interest to mudu akhoi amatu waina akhoi show to si al khunai kanana ba akhoi mang da tholak si लेमिनरीबा कोई खुदी मक्सो इरै पाक्से इरमदम से कोई लोइनमक किनी हाइबसे एक्सेप्ट तौमिनबा मथौ ताई मदुगी वखलोंदा कोई मयाम से खुद तिंगथोकनबा मथौ ताई विथ सॉलिडारिटी का लोइना अमगा कोई फजना कोई थक पिनबा ताई अखोई अमगा फजना वखल पिनबा ताई फेलो सिटीजनशिप की ओबा फेलो नेशन की ओबा अदुमबा कोई बे हार्टियस सॉलिडारिटी अखोई एक्सटेंड तौनबा ताई अदुगा अखोई फजना यूनिटी इफेक्ट बा सेमकत ताई ngasi ngarangta thokriba bangladesh ta thokriba student singi adumba solidarity movement unity movement duna bangladesh ki leimai da makhoi gi leramba adumba barbaric regime do moi gi leramba adumba chauvinistic regime do moi gi leramba adumba autocratic regime do madu lotion ki ngasi manipur khunaina adumba center na akhoi gi miyam cheda khaibung tanalaga aduda referee khonga sanaba manba aduga akhoi gi miyam cheda sida थागी बल लांग छे मसी मणिपुरी प्रजा इखोइना मसी की लांग छे काइद्रदी मसी की लांग छे सदोक्तदी अखोइ फ्यूचर जनरेशन लैरोइ तोरी सोइना अखोइ हाइनिंगे लोइनना वाफम अमतंगा हौजिक सिलेसिदा सेंटर की लाइबा पैरामिलिटरी फोर्सेस सिंगसे लोकताक द थुम थादा बदौना लोइन लैखरब्रा थुम थादा खरब्रा काय काय द डिप्लॉय तोरी बगेबा मसी अखोइ फजना अखोइ मियाम ना हौजिक थोक चेक तो मथौ तारे मखोइसिना सिदा लागा चारी बचिनजाक से मसी अखोइ स्टेट ना प्रोवाइड तो बचिनजाक ने मखोइना सिदा की चारी बचिनजाक से अखोइना प्रोवाइड तो बा अखोइना चागा द बदुदगी मखोइदा प्रोवाइड तो रगा पिजाबा चिनजाक ने अखोइ की केनो सो हालि बुंगोसो से लेंशन बी वेटरन आर्मी दी अदुना हेना खंबिरे मखोइना सिदा लाइबसी की बजट से कनागी बजट लाइबनो अदु क्राइ सखरके मखोइसिनी जिनि बाम हारिबा एरिया सिदा हौगिबा था खरसे कमाइनो ओइरागे हबो करी फिबम द लैखरगेबा से हाइपर सेंसिटिव ओइबा जोन नेबा अद सिविलियन पॉपुलेशन लैरिबा मफम दुदा करिगोंबा अदुगुबा मखलगी अटैक लापा तारगदी कमाइना डिफेंड तौगदबा हाइबसिगे मागे सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट दो अरेंजमेंट दो अदु लाप्सेस लैरे हाबरेबा करिगिनोबा लाप्सेस लैरिसि that means akhoi se ignore to eba kaisu khanjan deba khana sanu khana ka dum leibu se sike continuity ma tham ge haba intention ma yauri ba central government che maji phok kan do se thengdat na se ma phok che ba loi si ro su si ge jino akhoi manipuri punama hingau bai jai su sing ge generation to kalam che ba si ya ro eba adu pikra ba like state sida थोप क्राइसिस हमक चाही मग थानी पान मापन सुरा फोगो सुम येगा लेबद इमै नते तौरानी इमै नते तौरानी सुमाइना ल लेतोइ रोखोय व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बफर जोन करिनो पेरिफेरल गाइना बफर जोन गाइना स्वाइ तौरिसि करिनो से मीनिंगलेस नि चापा खोय खोय अपंग सिरिनी अखोई मैम से थुगायर कांदा अखोई की ओइबा अखोई की हिस्टोरिकल ओइबा अखोई की कल्चरल ओइबा अखोई मौसा दगे लेजरक ग्लोरी दो मदुगी वाखल द वा हाइरकदब सिंगदुगी टेंडेंसी हातोकेन तौरिने सिसे ओके ओके थैंक यू वेरी मच अना अखोई अपराइजिंग अमगी को फजना अखोई की लेरिबा खुनाइ से स्वाइन लेबि यारोय हाबा अनौबो सेसा ममा अनौबो ऑर्डर बा
मणिपुर से लाक्ट्री फाउबा मियाम से मनिंग हंदबिदा अखोई मूवमेंट तौबा मथौ तायो ओके सो दैट हाइना रुप तौदना कनागुंब सिविल सोसाइटी अमा फाउबगे कॉल नत्तना हाइबा तारे मियाम ना मागी मागी लाइकाई दगी थोला का लंबी थिंगबा अदुगो जनरल स्ट्राइक को इवन नेचर दा थोकनरगा थिंगबसिनि मैम उरिबजे मसिगी इहौसे हंदकी लेइबा कॉन्फ्लिक्ट सिदा यामना तांग थोकपा इहौ मोइना ngasi si ui masiगी इहौसे कमाइना एसेस तौबी अंकल मेरा साखोई की मूवमेंट खुदिंग मक्से मसी अनऑर्गेनाइज ओइबा मूवमेंट से मसी हौरकपदा यामना सडन प्रोवोकेशन अमदगी सडन इंसिडेंट अमदगी मियाम से हानना कंसेप्ट तौरगा लेरबा हानना पेंदबगी थमोय मनुंगदा ओम चाकनरगा ओम खटलगा लेरबा मई चिंग पोखाइरमदागी लेबदौना लेरबा अदुगी क्लाइमैक्स अदुता खंगौदना थोलकपा अदुंबा इंसिडेंट अमखक्ता मियाम से बाक लाउना मई चिंग पोखाइबदौना पोखाइरकपा अदो पोखाइरइबा पोटसे मसी ऑर्गेनाइज ओइबा अदुंबा कइनो अमना ममाई चुमगा मागी डेस्टिनेशन यौननबा चलौबा अदुकानदा अनौबा सिस्टम अमा अनौबा ऑर्डर अमा अनौबा सिचुएशन अमा अनौबा मणिपुर की एनवायरनमेंट अमा पुरकननबगी मायोंदो यौनबा चलौबा मदु ओइबा तारगदी लाकदोरिबा मियाम पेंदबा रिपरकशन मियाम पेंदबा अदुंबा एक्सप्लोसिव अपराइजिंग से मास अपराइजिंग से मसी सिविल डेमोक्रेटिक अपराइजिंग ओइन ओंथोका अखोई लमदम सिदा अखोइदा यामना अनसर्टेन ओइबा अनडेमोक्रेटिक ओइबा अदो मालेमगी मफम अमा फावबदा लेतबा सिस्टम हम खक अखोइदे इम्पोज तौरगा अखोई तुंगी फ्यूचर नातै चादाव मोंगदा थामिबा सुम सिस्टम सिगे मायोक्ता अखोई चपचाना अदुंबा रिजल्ट अमा यौननबा अखोई मूवमेंट से मसी ओंथोकपा बथोक तायबो सिगी तांखक्सी यौन ओंथोकसे हाबा तारगदी अखोई organizational chauvinism. This is the right time to abandon the organizational chauvinism. This is the right time to abandon the ethnical chauvinism among the Manipuris. Manipur haibasida aina mapune aina lepo warep nangna follow tawgadam that kind of system maduna akhoi ye collective approach ama semkatpada khorau thangani mai pakpa ngamoy मणिपुर की मपू वैबगी इंटरेस्ट मणिपुर लेरिबा मणिपुर की दमकते हिंगिबा मणिपुर की दमकते हिंगदोरिबा पुनमके खुत्त लेहल्लो मदु लेहन्नबो होनबदा मसिंग यामबा कांगलुबना सैक्रिफाइस तोबा चंगे मसिंग यामबा कांगलुबना वखल खंधबिबा चंगे अदुगा अखोगी पीपल्स की सिविल डेमोक्रेटिक अपराइजिंग हदकी मतंग से राइट टाइम ने मसे तौसी अखोई पांगन खुनाई की होइना अखोई मूवमेंट लाउथोकसरे अखोई मूवमेंट लाउथोकसरे अखोई हौजरे मूवमेंट मणिपुर के पांगन खुनाइना पांगन न ताब खुंगं खुदिमक्ता अखोई मूवमेंट तौनब लाउथोकसरे मणिपुर तनतना मालेम की पांगन न ताब मफम खुदिमक्ता की अखोई सॉलिडारिटी मूवमेंट लाकनब अखोई अखोई अदुगी केनो लेजरे थोरांग लेजरे हौजिक लेरिबा सिस्टम से करिगिनो सेंटरना मणिपुर खुनाइदा यामदा अनजस्ट ओइबा दुंबा थबक अमखक तौन लेरे मागी सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट से नियम चुमना सिखक तौरमबदा यांग थोकतेबा मी सीदेबा मणिपुर थाजनग्रिबा सिपाही मयाम से मणिपुर की अदुगुंबा अखोगी मियामना चागदब चिंजाक सु चारबा मियाम दगी अदुगुंबा कारिबा टैक्सिंग दुना अखोगी एक्सपेंसेस सु बियर तौरबा अदु चंग्रिबा सिपाही सिंग से क्राइ लेगी लोकता थुम थादब तौना तुमग्रबराबा काइ लेखरकेबा हौजिकी बोरो बेकरा दुदा अखोगी सिपाही से मसी कनो अमखक्तम बटालियन अमखक्तम फसन थंबिरमोबा नियम चुमना याम थोखद्राबा सिविलियन पॉपुलेशन लेरिबा रिलीफ कैम्प लेरिबा अदुगा हाइपर सेंसिटिव ओइबा मफम दुदा कमाइना सिक्योरिटी अरेंजमेंट तौबिरमबगेबा से अखोगी मणिपुर दा पेरिफेरियल एरिया हारिबा अदगी बफर जोन हारिसे कयाम यामनो मिरास दो इंडिया से अदुगामना सिक्योरिटी दा यामना दुगामना वीक ओइब्रा काश्मीर गुंबा 1953 दा प्राइम मिनिस्टर लेग्रिबा इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन की मखाद लाखिबा इंडिया की मनुंग चलखिबा लेपा अमखक्ता यूनियन टेरिटोरी अदुदा थुगा काश्मीर दुमा लोय गवर्नमेंट उठाइरगा लेरिबा इंसर्जेंसी मरक तुरेदा इंडिया ना तौनिंग थवं खै तौरुबा ngamiम नत्रो राजस्थान की ngam खै परिंग दा इंडिया ना तौनिंग थवक तौबा असिसिरा उना फौ लेंहन तब ngamiम नत्रो
तोान लेपाक मैम खा इंडिया ने इंडिया की एक्सटर्नल पॉलिसी की मखादा तोान पॉलिसी प्रोग्राम मैम खा एक्सपोर्ट तब गमीम नत्रो इंडिया इंडिया की टेरिटोरी मनुंगसिदा लैंड ऑफ इंडिया की टेरिटोरी इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन से सिगी मखादा इंडिया की लेरिबल लॉ सिंचे सी सिस्टेमेटिक होइबा अदुबा लॉ एंड ऑर्डर से मेंटेन तब ngमदे हारगा माना करीमता तब ngमदबगुमना हेल्पलेस गुमना मागी लेरिबा चंगइबा मयाम से मसी मखुत पुंझलगा थंबा हाइसे मागी भेस्टेड होइबा मागी इंटरेस्ट खर लेबगी तौरीने हाबसे सी फावबा अखोइसे रियलाइज तब ngमद्रीबा अंकल सिद क्वेश्चन अमदंग आई लाक्से होगे हौजिक लेरिबा सिचुएशन जाय खुनो ममांगदा दुम मसिगे एनालॉजी मदुम पुसलगा नैनना बोना जाबने हौजिक लेरिबा सिचुएशन नुमित कयानी मफम मरांग खंगदना कदाइदा लेख्रिबनो हाइबगी लंगा लंजिन अमा फाव पुथोकप ngमखिदबा मिचम तरुक अंगांग अहुम मसिगी इनोसेंट सिविलियन तरुक अमगी पुंसी सी कदाइदा लेरिगे हाइबसी फाव थीबा फंगिदबा मसिगी थौदोकसी करिगुंबा इंडिया की हार्ट ओइबा दिल्ली दा थोकलमबा नत्रगन मुंबई दा नत्रगन गुजरात दा थोकम तारगदी अंगांग थानिपान की अंगांग हाथ खिउगे थौदोकसे कई ओइगेदगे सी मी करोड़ चामग कुंथ्रा मंगा लेबो इंडिया की पॉपुलेशन सिदा ngasi थोइबा थौगोंसे अनरिपोर्टेड ओइबा अदुगा हाइबा थौदोकसे अनरिकॉग्नाइज्ड ओइबा थौदो अमोइना ngasi इंडिया की नेशन दा लेरिबा इवन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से इज शटिंग हिज माउथ हजु फो मरो थोक्त्रियबा इंडिया की होम मिनिस्टर इंडिया की सेंट्रल लीडरशिप अमा फावा ngasi की थौदो असि कंडेमनेशन अमा फावा हजु फो थोक्त्रियबा नसे कई खनबी मसे इनफ इज इनफ अखोई मोइगी वांगांगदब मचिनबांदो मदा अखोई फजना खुदोम बि थिल्लगा ममितुद खुदोम बि थिल्लगा मालेंगे ममांगद मखोइसे नकाप तोबम सगे सेवा फाकपम सगे अखोई मियामना अखोई मियामगी अदुम बि इहौना अखोई मी मालेंगे मांगद मखोइसे सेवा फाकपम सगे भारत की मियामदा मणिपुरी मियामना ममित खुदोम भी थिनबम चंगे अदुगा अखोई सिरैसिदा मणिपुर मनुंगदा हाइबा तारेने मणिपुरी सिंगी मथक्ता चुमदब पॉलिसी तौरिबा भारत की लुसिंगबा सिंगचे मसि चुम्मेना सौगतबा एलिमेंट अखोई मणिपुरी मनुंगदा लैरिम खैति अखोई मथक्ता लैरिबा पोलुमचे अदुम लैताबनेबा मणिपुरी सिंगी मथक्ता चुमदब पॉलिसी चथरगा लैरे सेंटरना हाइबसे मसि फाउदी अखोई कंसेंसस होइना यूनानिमस होइना अखोई यानबा चंगेबा मिरास मसि फाउदी एक्सेप्ट तोबा चंगेबा अदुगी मतुंगदा सेंटर की पॉलिसी प्रोग्राम सिंगचे सौगतबा तोकसेबा सेंटर न तौरीसे करीनो हाइबसे मसि अखोई लोइनमकी कंसेंसस होइबा यूनानिमस होइबा वखलोन सेंटर सिदा मायंग तो ओनसनसेबा खुदोम बियंग थिनसेबा कना कना गुंबा सेंटर द लेरिबा लेंगाक्सिगा पुनबा अदुगुंबा लुसिंगबा सिंग ओइरबा तारगासो हाउजिकति इरैपाकनि हेना लुब्रा पार्टी ने हेना लुब्रा हाइबा क्वेश्चन दु अदुनि हेना मरु ओइबेबा दिस इज द राइट टाइम टू चूज कना ने हेना फैयेसे इरैपाकनि हेना फब्रा अदुगा आइना यावरिबा पॉलिटिकल पार्टी तुने हेना फब्रा हाइबा येंगकपा मथौ तारेबा सि कंपेल सिचुएशन नेबा आइगी इरैपाकसे सिना ब्लीडिंग तौरगा मई चागा ई थोगा लैरकांदा नंग तुमिना लैबंग नंबर तारगदी नंग बगे मखादा नंगी पार्टी दुदा आई से थबक तौगदबरा आई हाइबा अदुगी लेवल दुदा अखोई खुद थांगतबा मतम ओरे अदुम खुद थांगलैबा लुसिंगबा सिंगदो अखोई मियामना पम्बगा नंग अखोई लुसिंगबने नंग आखतबा मतम ओरेबा चुमदब पॉलिसी तो अखोई मियामदा चुमदब पॉलिसी तो सुम इम्पोज तौननब होनबदा लैब सेंटर की लुचिंग बसिंगदोगे परपिट्रेटर होइना पपेट होइना एजेंसी होइना वाक तौननब थोरकपदुदि सीएसओ होइगेरा पॉलिटिकल पार्टी होइगेरा नत्र कना होइगेरा अखोई मियामना परातमिबा मतम ओरे आई नोरमसो आई बुसो परातमिबा मतम ओरे सुमाइन थमनिंगे हौजिकसी अंकल इंडिया टुडे एनडीटीवी हिंदुस्तान टाइम्स टाइम्स ऑफ इंडिया अदगी बिजनेस टुडे मैम से इकोनॉमिक टाइम्स जाउना अखोगी मणिपुर की अपुन डिस्ट्रिक्ट तरेता हौजिकसी टोटल कर्फ्यू चनगरे अखोगी ngasi की थौदोकसिंग मतुंगा हौजिक नॉर्थ ईस्ट लाइफ ना हाइरिबजे मणिपुर अंडर सीज हौजिक नेशनल सैटेलाइट चैनल अमन ने हाइरिबजे मणिपुर अंडर सीज एंड मणिपुर इज बर्निंग हाइरे मणिपुर इज बर्निंग अदुगा मणिपुर से अंडर सीज ले रहे अंडर अटैक ले रहे है अदुगा मणिपुर से लोय लांगुई चन रहे है
Prime Minister ji knowledge leitribra, President ji knowledge leitribra, all the national news pun mang Manipur story hoji pick up tawre adugo Manipur gi situation je running situation oi hare kari Prime Minister da Home Minister da kari happening e adugo CSO singna hoji kari to butang ai fadi have sidang yam tina thambiram Minas akhoi na sai mamang da hai kre khoi gi miyam je khoi gi pen da ba nungai ta ba gi khoi gi kano duna pot tuna akhoi concept to raba madu ye climax adu ma pung phara ba yawol ma lak pa ya ba gi akhoi civil akhoi gi democratic akhoi kano ma revolution ma lak pa ya ba gi ko sab cha ba timing do madu ye climax to akhoi Manipur khunai se yawre haina akhoi lo ba yai masile sida akhoi gi phomai chabi adum ba kalup sing thorakani masum charaga hingba phomai chabi sing thorakani phomai chabi sing se miyam gi yawol i haududa adu puraga chatmina ba makhoi ga bhap tamina ba wakhal tamina ba changi haujik lari ba se center da lari ba lengak sina akhoi gi Manipur khunai ki punsi kangadori bra akhoi gi miyam gi future kangadori bra natraga akhoi gi tungi adumba hingbagi punsi da shanti oiba nungai yai phaba tek ta kai ta ba welfare oiba khunai ma center sina piga dori bra natragana mahusha de gi lejarak pa puari da pibiram ba khoi gi ngamkhai akhoi gi adumba territory do center na leiba hausi hausi ki regime sina khoi da ngakpi ga dori bra adu taragati masida khoi yamna chobo wahang ma tholak khrabani na akhoi sida center da su leiba state da su leiba lenga kama haukiba conflict sigi manung chan badasu matam sangna tha tara ga tare nipan leire iko ado akhoi sida leiriba lengak sina center da leiriba lengak siga ani sigi coordination da Manipur khunai da hujik chaiba mai se muthatpa namdrabani na ko center se sidi chathariba mage policy program sige mayok da akhoi yamna stern noiba adumba Manipur khunai gi amat oiba akhoi kenoma akhoi ware pamaga loina nam center da akhoi magi aranba policy program sing do mado no more haina akhoi chapana na khut thangat bagi movement do oifam thoi right madugi movement adu da center na nahan de chathari ba magi aranba policy program sing ado chap chana lephal laga center ga dialogue tonaraga akhoi gi oiba anoba adumba kenoma system ama अनौब पॉलिसी प्रोग्राम मैम अखोई चपचाना सेंटर का डायलॉग तौनरगा मद अखोई सेटल तौब चंगे मणिपुर खुनाई की मौसादगी लेजरकपा प्री मर्जर द लेजरकपा अखोई की अदुगुंबा लिसांग सिटना लेजरकपा अखोई की अदुगुंबा पुआरी अमसुंग अखोई की इपाई पुसिंगिना ngakkatlaga sempiramba अखोई की इरै पाक अदुगी टेरिटोरी मदुगी कोएक्जिस्टेंस मसिमन नो कॉम्प्रोमाइज aduga Manipur gi manungda leiminarba kalu phurup singi marakta separatism gi adugomba maru hunba se masima no compromise number 1 masini akhoi gi marakta lo lesoi ba mongda center na silent spectator oina mute spectator oina siumba akhoi lo kairaga thok tori ba sing che masi sida leiri ba se masima no compromise kai kai no akhoi gi khunai siga chana ba mathau ta ba adumba policy program amsung warep khara Manipur khunai gi warep khara center ga ikhoi ga phajana deal to bam sang madu ngak non bagi natte g politics tok thok se high command politics tok thok se aming matha paning de political party se high command na lepo warep to sejra dictate to rokdo that kind of politics adu Manipur khunai semba ya ga dam natte akhoi gi khunai sem se haiba taragadi akhoi gi khunai gi future kan se haiba taragadi Manipur khunai gi oiba masagi features ta yumpham oiraga akhoi gi stand to reality da stand to ngamba khudam bi thangkhat pa ngamba aduga mathau taragadi center gi lusing ba singsiga singna ba ngamba adu Manipur khunai gi political leadership akhoi mathau tai to CSO sing ge matang da miras ai isamak I'm also belongs to civil society organization ngasidi across the aigi magi akano sigi platform gi line do thadok sera kala CSO so hai jake akhoi shu CSO sing shu akhoi gi aigi matam gi privilege yes yengaga aigi matam gi dumba advantage yengaga akhoi wangang ba da reserve to ba wanga haibam thokpa haidaba haibam thokta ba haiba kaigum leiba
मदो अखोई सेल्फ इवैल्यूएशन अखोई प्रजा उफनी अखोई मथौ ताबा लेब्रा हैना आई सामकी होइनदी अदुमाइना फील तोय अतै गिदि खंगजद्रे को ओके अंकल थैंक